Clear to le ngai thla tu te in rinni chibai le vek ku le tun tum chu recording ka ti na hi a hmun adang deuh hleka a tum danga ka ti na thena khan power supply hom tha tok lova chuwang chuan hmun danga kan ti ni ya tlema ka oki te halo dang lam deuh ani chuan in mi hriat thiamna kan dil tak meu ani ni zan mai kher result soitur hom lem lova football thu leng atang hian tran le pop mai donang o tun tum chu Manchester United in senglo tuma an hel na sat em mai Douglas Luiz atangin bul tran don ta ila Douglas Luiz kan hriat tan theu angkha nin transfer kungka in hong meka a khel mek na team Juventus chu san adu thu sei tu kha ania a chuange po arinom to le Preseason tour nei tura Juventus in training an nei po azom lo ni in alanga hetiang ani ta ga chuan Douglas Luiz a chuange arinom to le tun din mana Douglas Luiz Manchester United West Ham United le Everton ten senglo tumin an hel mek ane training po anei to lo ta ka chuan ani hi English Premier League lama akir le ngei arinom English Premier League club Chelsea team tana in lan mek season liam ta Arsenal team tana khel thong Raheem Sterling point thothar aneya English forward hian tun din hmona club thar zom tur anei don ta a ang le Raheem Sterling hi tun din hmona Napoli lam chon senglu an hre lo ni in alanga Fulham lam point senglu an du thu an sei to bok season thar lama chon Raheem Sterling hi Napoli emo Fulham lama alu arin om chho tran ta anni ba ka hian Bayer Leverkusen lam point an nga event ne ni in tarlan alo ni to bok football a khel lai hlo tling mai coaching lamai ro han soi lo tur om lem lo Andre Pirlo point club en kultur anei le ta nizan lama khan United Arab Emirates club United FC lam chon an seng no thu an puanga season thar lama chon Andre Pirlo hi United Arab Emirates lama kan mudon ta ane Andre Pirlo hi kan hria tang han football azin ko a hlo ting ang reng khop maya coaching alu chin nuwa ero Juventus team a trophy choi ma se a hlo ting lutuk lava hemi nu hian club dang te po anen kol le thina han soi ji lo thor om lem lo ane chuti rolin UAE lama season thara chun kan mule don ta Liverpool forward Luis Diaz po nizan lama khan thuthar arun neya English news ten antar dan dana Bayern Munich chon andor non le ta ni in alanga Luis Diaz mana hian Euro makta doi som sari etsona Euro makta doi som vel an the chuak ni in alanga Liverpool lamien hei hi an ngai to chun zom tur thu an soi voin lam emo naktuk lama hian an thotluk na an siam turangai ania Luis Diaz bayana hen kan mu nge te po arinom chho tran ta le Alexander Isak malam hun po achiang lo chho zela nizan lama khan ani hian thuthar ron nein Alexander Isak hi tungkar tir tho tran nia training anei ba kha Newcastle United tahin amial motor aum to lo niin alanga hemi aum zia chu tho tran ni tang dei to han he team hi chuasan adu to ti achiang hle Alexander Isak hin tun din mona Newcastle United club ho tu te nena chuadil na athe lut to wa club lam hian engangin nge thutu na an siam don ti soi alom lova striker thar ero anmel chunzom hala Isak hi achua ngei arinom tundin mona Alexander Isak hi Liverpool chon senglo antum meka thuk takin seizom anni to bok English forward Marcus Rashford point thuthar aron neya Rasi hian nizan lama khan mediaten ankom na greatest of all time chungchang anzona chu achang Marcus Rashford chon tundin mona greatest of all time kan ti chuan seitur thanem tak an om anga he team ka zamwang ni lawin Lionel Messi a thaberin ka hria ka idol hi chu Ronaldo ani reng do na Cristiano Ronaldo aya ngai san hi ka nei chuang lo ani amai ro chu football thiam atanga kan hante ngau chuan Lionel Messi hi aro pui berin ka hria ti in asai Barca zomte chon Messi hi an fak chun zom nge maya Rashford po tiang chi chonin Messi aron fak vele ta ani
Italian player Francesco Acerbi hi kan hretlang theuhin arin oma Inter Milan tana player poimo ani nge Acerbi chon tun hnaiah khan media ten ankom na kan sarwanga abeidon man hle thu asoi Acerbi hi kumsang ni som pathum khan Sassuolo team tan a khel line atil mu kan sarti mu chua ania zaipui te po anto ka tin khemo te po khai ngai hial khopin a ane hemi nuwa hian tlap rang tan a khel chhun zom leya AC Milan tan te po a in lan man nge mase dam takin do nemo ti lain kum sang ni som pali khan khemo khai ngai khopin ani hi a leya a football zin kong te po a top don ni te point alang man hial ane amai ro chu ani hi arun thau chuak leya media ten ankom na Acerbi chon khathil khan chakna tam tak min pe ya chawna thar ma chonzel chakna po min pe in kai chuan ka hria ka football zin kong hlotlin na thanem tak ka chanchan po beidong lawa ka ti trau wang ani ya kansar khan kai hi chakna min pe ya kansar lo ila chon tu na he football khel ka chaw sandai tong ti in asoi zui bok Manchester City tanga injir chuak anhuat lap tanga zomle ta James Trafford po alo khel do thinna City a chon akhir le don ti a chiang ta ni zana khan Trafford hi City lam chon an senglu tur thu an puanga pau million somli velin an leilu don ni in tarlan anne Burnley le City te hi an indor na akal tluanga season tharlama chon Trafford hi City lama kan mule don ta anne Luciano Spalletti point thar aron neya media ten ankum na football chu nuam ti view ma se anun ei che tu nia a hriat thu asoi Spalletti chon han clear le tawang ila ka football zin konga hian coaching ka lu chil nowa mitam takin achangin min soi sela train khatin min mangai emema train khatin min du lo bok football hi keima bi ka chon ka mangai emema min te che tu po ani na chen a chak chang te chak lo chang te kan nei thina chu tiang huna chonin thutluk na siam hi thil har satak ani ve thin anne tun din huna chon thil hi ka hre thiam chho zel towa ma se football hi ka manga erengang tin asoi Manchester United forward Anthony point du tu aron nei chho vele ta trak maya nizan lama khan Sky Sport lemin atarlan dana Anthony hi Saudi Pro League club lian tak bahni te chon senglo andu thu puan ania ani senglo tur hian sumpo the chunul anin huam thu ansoi Anthony hi tun din hona Real Betis lam chon angetin senglo antum lo thu ansoi towa season tharlama chon Brazil forward hi Saudi Pro League lama kan mu thut te po renom Saudi lam hi chon United in amanza tatana an share hi the chu anin huam thu an soi chiang to ane Fabrizio Romano aron tarlan danin Alexander Isak point media ten ankum na Liverpool team chu zom a hre lo thu le tun din hona amadu tu zinga Liverpool chu athan ber thu aron tarlang tatlat mai soita khan Alexander Isak yan chodil na tlapne na athe lu towa amadu tu po an thranem to le chuti rolin Isak yan amadu tu zinga Liverpool hi adu bera amadu tu dang al hilal Chelsea le Manchester United chu anol thu Fabrizio Romano hian atarlang ane season thardama Isak hi Liverpool hian amanatana an chirzat the chu anin huam chon an senglu ol sam thai mai arinom chho tran ta Arsenal lampoint Victor Gyökeres chu an senglu hnai ta nizan lama khan Victor Gyökeres hi Arsenal lama medical test nei tura amel mu ani towa darkar somni pariat chungin nizan lama antarlan danin Gunners lam hian an senglu tur thu an ti chiang ta ane Gyökeres hi hriatlan theu angkhanin transfer kongka in home ka thom nei lian ber ania Sporting Lisbon nen aning kar te po athalo man hiala mitam takin ache zia hi tha an ti lo thu te po an soi ane chuti rualin Arsenal team alozom chak le ni tur ane anin dor na po akal tluanga season thara ani hi Gunners a kan mudon ti achiang tabok voin lama emo naktuk lama hianin Arsenal hian ani hi an senglu thu an puang to don ane United team ina senglu tuma an hel na sat mai
Benjamin Sesko chu be selo lama Newcastle United apandon niin alangta Newcastle United hen Sesko mana Euro makta doi somriat anthe chuak towa hi RB Leipzig lam hen anpumsak arinom to tundin huna Sesko man hi Euro makta doi za train Euro makta doi somsari chawvela antitla niam to niin alanga hetiang zat Euro makta doi somriat anthe chota ka chuan Leipzig lam hian anpum nge arinom Sesko hian Newcastle United pan aremti bok chuan tuna tangrai lote anin senglo thu kan hretu rangai anita Rio Ferdinand point thu thar aron nei vele ta YouTube kaltlangin Rio Ferdinand chon Nicholas Jackson chungchanga thu thar aron soi Rio Ferdinand chuan Nicholas Jackson himitam takin an soi sel thina a thatok lo tin an soi na sa hle amai ro chu ni na taka chun ani hi player thatak ania Drogba nen te po khan anin nan na chen te po aum thai ome chuti rolin anin an lo na pakhat ero vanei na le vanduina ania Drogba ha chu avanei thin emema Jackson ero avandoi ri mai chau anne player thatak ania club dang azomani point ani hi chu ain siam thathei nge yin karing ti hin asoi Ferdinand soyang hian ani hi enge kan mudan lomle United defender Luke Shaw po chuak thu theidin hmuna ading vele ta nizan lama khan newsprint tlang takten antarlan dana Saudi Pro League lam ani hian apan arinom tahle Manchester United lam hian ani hi chuatir anpoi tiloniin alang towa season tharlama Saudi Pro League lama kanmu arinom chho tranta Luke Shaw hian kumsom pahat chungzet United team hi alo chen chil towa ma se liam wangin ani hi a khel tam lo hle season tharlama chun United team hian ani hi kol zui ze line chuatir antum ni in alanga Saudi Pro League lama kanmu thut tepo arinom chho tranta Chelsea lam point thu thar an neya nizan lama khan transfer kongka in hongme ka Kenan Hill de su anlo dor ngai ti puan ania chuti rolin indoor nero akal tluang lava Chelsea deal na hi Juventus lam chun annol thu puan anne Kenan Hill de mana hian Chelsea hen Euro makta doi samruk pariat an the chuaka chuti rolin kumsom ni mi hi Juve lam hian chuatir an latum lo hle ni in alanga Chelsea deal na hi anlo nol tamak mai chuti rolin Chelsea lam hin dornon le ero antum ni in tarlan ani thunga ahmalam hun hi angai nom chawviau te poin arinom football pandit na thok mek lalas point Lionel Messi chu aron dem vele tatlat maya mitam takin all star match a ain lan lo chungchanga an thiam viau la yin lalas eroin Messi hi aron dem khop mai lalas chuan kangai dan tlang takin han soita ila Messi hian ati lo top tur ati ani achan chu ani hian professional contract helai hmuna hian aziaka helai hmuna professional contract aziak ani chuan helai hmuna kan ti dan te hi azom ve mai tur ani achet phung hi a professional lowin kai chuan ka hria a kheldu lo ani te hi thil thu lo tak ani helai hmuna kan ti ang chi te chu contract aziak ani chun ati ve mai tur ani ya soccer football ani ya ti dan dang te po kan lo nei ani theiye contract aziak ani chuan ati tur chu ahlen mai tur ani chu tiang te du lo ni chun ani hi professional player tak tak ani lo ani mai tin asai Newcastle United lampo isaka laka an bei dong ta ni hin alanga mithar senglu antum chho ta khop mai ni zan lama khan isak mun ro lo kha tu tur atan Wolverhampton atrain Larsen chu senglu antum thu puan ani Jorgen Larsen hin season liam ta kha amang tha khop maya Norwegian striker hian tun din hmuna season liam ta khan goal sompali Premier League ka akhung theya isak mun ro lo kha tu turata Newcastle United hian ani hi anot ta hle ani Liverpool lam point an forward Darwin Nunes su an chando niin alang chho zela nizan lama khan Alexander Isak senglu antum na konga sumtok nan Darwin Nunes hi chuatir antum thu puan ani ya Ben Jacoban atarlan thana Al Hilal team chon ani hi an senglu mai arinom tundin huna Al Hilal lam hian sum thanem tak the chu anin huam thu an soi towa
Saudi Pro League lama Darwin Nunes kan hmu arinom chho tran tak hle Son Heung-min po Major League Soccer kan hmu dawn niin alang ta nizan lama khan news rin tlak tak ten an tarlan dana Los Angeles FC lam chuan Paumilen som pangain an senglu theitur thu an puang ta niin alanga Tottenham Hotspur lampoin chuatir an poiti lo thu an lo sei to bok awangin Son Heung-min hian hun rei tak alo chen chil to Tottenham Hotspur chuasanin Los Angeles lam hi apan don ta a ang hle tuna tanga rei lo te anin dor lo tin arinom ta Liverpool lampoin thuthar an nei chun zom zela transfer kongka in hong me ka Anthony Gordon chu senglu an tum thu puan anile tatlat mai Liverpool lam hian antar malam hi thom chak an tum ang reng khop maya chumi ta chang Gordon lam hi an hoita ani Gordon hi tun din mona atlut na hi Euro makta doi zavel ne turangai ania Liverpool lam hian senglu tumin thei top an chhuwa don ta a ang hle kan hriat tan theu ang khanin Liverpool team lam hi transfer kongka in hong me ka mang thaviu ma se an player kol lai te chuak tur anom ve nual thawa Darwin Nunes le Luis Diaz te an chhuwa arinom to chumi hmunruak luk hatu tur chu an zong chho zela Alexander Isak an helme ka Gordon po senglu tumin tran an lak tur thu an tar lang vele ta ani Manchester United tran tu te tan po ni zang khan thulo mom nge thulo mom lo hriat tur aronom vele ta an goalkeeper Andre Onana chu training an nei vele tak thu puan ani hia United tran tu te khan in lom nge lom lo ti te po comment section a khan han thai lang don ta ula Andre Onana hi Preseason tour an nei turatana training an nei na hliam atura aliam hi an hle ni te point tarlan alo ni to ani maserin ai takin adam chaka goalkeeper tharpo senglu ngai lovin ani hi training lama aron kal vele ta tinani chu United tran tu tan hi thulo mom nge lomom lo hriat thiam a har hle Real Madrid lampoi ni zang khan thuthar an neia Vinicius Junior an tlap ho tu te hnena duna a thlen chu hnol ani Vinicius Junior hi kan hriat lan theu ang khanin contract chung changa alung oi tok lova Kylian Mbappe hlo angjat a phut ani hei hi Real Madrid tlap ho tu te chon ni zang khan an hnol thu puan ani ya Mbappe hlo angjat hi pek an tum lo thu an soi Real Madrid tlap hi tun hnai an boi ru ang reng khop maya hlo chung chang te tin jersey number hak chung changa te an boi hle maya an tla borok hi season tharlama tiang reng ani chuan a thalo chhozel tura te po ngai ani news rin tlak tak dangin atarlen dana Real Madrid lam hian he tianga boina nei reng ai chuan Vinicius Junior hi chotir mai an poiti lo ni te point athang vele ta chiam maya an tla borok hi angai nom chho phian turangai ani English Premier League Liverpool tana loin lan to Jamie Penan point to thar aron neya Rasmus Højlund thak tura United team in Nicholas Jackson senglu antum chung changa thu thar aron soi Penan chung ke kangai dan tlang takin han soita ila Jackson hi player thatak aniya United team azom chon atifu lawang United team hi team tal boy anni zia kan hretlang anga chuwang chon tun din huna chon anni zom hi a thlak tak anni Jackson hi a chuak don ro ro ani chuan tun din huna a that na ber tur chu Brighton team zom ani ya he team a hian ani tan mun thatak awm zokin ka hria United team a chon ani hi lut lo se ka duwa a chiat bel mai don ani club dang zom adu chuan Brighton team hi thil omber chu anni a khel dan nen po ain mil viawe tin penan chuan asoi Manchester United team assistant coach na lo thok to Rene point ni jang khan thu thar arun ya Cristiano Ronaldo chuan FIFA the World Cup khel tura anram team a champion pui thei arin thu aron soi Rene chun mitam takin Ronaldo hi kum somlimi ani towa World Cup a thatok to lawang tin an soi thin ani amai ro chu Nations League po ala thajia kan muwa ani la kain be se na sang tak kan ya anram team hi FIFA World Cup no moi a choi pui thei nge karing ani an team hi anin balance to ke mema Ronaldo hian phurna apele zwaldo na
chu wang chun World Cup a hian an ni hi an champion thei ka ring ani Ronaldo soisel tu te chun an huat wang rimrima ka ngai ya ani tel chung hian World Cup no moi an choi theiang tin a soi Barcelona lampoin ni zang khan thuthar an ron nei vele ta Real Madrid chu makhaling konna te chu senglu an tum thu puan ani konna te hi tun din huna khel mek na Liverpool in contract je pui tumin tran an la meka an hlo tling theilo thung hemi wang hian in Real Madrid nen tu naya thuk takin soizom an ni meka ma se du tu dang ron om vele ta yin a du tu hi Real Madrid club melma Barcelona chu an ron ni vele tatlat maya atoi ma zok zok hi chon an singlu thei mai arinom Golpal mar point tu naya khan thuthar aron neya kumliam ta maya Chelsea contract zia ka kumsang ni somthum pathum thleng he team tana khel tur Golpal mar chuan media ten an kumna fiam thu ti tak devin ka te lai tanga club ka tran thin hi makin ti do na achan chu Manchester United thi an ni tlat ani he team tana tum khatal inlan hi kalo song tu thin ania chumi chu ka ti lo tling thei ngem ti ero ka hrelo ani ma se ka te lai tanga kalo song tu thin ero he team tana tum khatal inlan hi ani tin asoi chuti Royal Palmer hian United team ero azom arinom lo hle Saudi Pro League Club Al Hilal team tana khel mek Alexander Mitrovic point du tu aron nei show chau khop maya liam wanga chol mek Mitrovic si tun din mona Tottenham Hotspur le Newcastle United mai ba ka Manchester United te chon senglu an du thu an ron soi ta khau maya atue maber hian an senglu thei arinom ni yin ESPN News nam chon ni jang khan antar lang transfer kongka in hong me ka Mitrovic si Al Hilal lampo hin chotir an phal ni yin alanga Premier League lama akir le nge arinom tale English Premier League club lian tena singlu tuma an hel na sat mai Andre point ni jang khan thuthar aron neya court of side lamin atarlan danin Andre hi tun din mona akhel mek na Wolverhampton lamchon chotir an poite talo ni in alanga pau million somlia le ngam te chon an lei thei tur tu an ron soi tatlat mai hetiang ni ta chon ama du tu tlap te tan thulo mom tak ni tu rangai ane Andre hi ma point Liverpool in senglu an lo tum to wa ma se Wolverhampton lamin maktakin an senglu ta ani kha season liam ta pohon a che tha khop maya kunha hnungzuin ani hian tlap thar azom don ta a angle Arsenal team lam ero Rodrigo senglu tumzinga anin hnu do tak thu ni jang khan puan ania Real Madrid in amanata na pau million somsari an phut thu an soi hnuwa Rodrigo hi han hoi santa ni hin alangta Rodrigo hi tria tangkhanin transfer kongka in home ka borok nei lian ber te zingami ania Real chon tu naya khan chotir an phal thole aman atan pau million somsari an phut thu an soya Arsenal lam eroin pau million somruk vel bak chon an dor ngam lova indoor na hi akal tuang don talova senglo tum zinga an tel lo thu an soi zui ta ani Barcelona lam point thulo mom hriatur an nei ta Fabrizio Romano atarlan dana transfer kongka in hongme ka chuak turanga an than tir che mai Jose Conde chu contract an je pui tur thoni jang khan an puanga engkim ti fel ani towa Carter la mahin contract an je pui thu an soi to don ani Conde hin Barcelona tangkum sang ni somthum thleng dai contract a je belang Ruben Amorim po preseason tour an nei tura press conference an nei na transfer chungchang zo na zo ania Ruben Amorim chuan ngun thlok takin thil hi kan ngai tu meka transfer hi chu tianga ti pup chi an hi lem lo ani film khur takin player te senglu an nga ya kan mamo an ni hem kan mamo an ni lovem ti kan ngai tu anga ya chu tiang ni lova tu lova in senglu pup hi kan malam hun ti chiat na mai ani kini lam chon in fing takin thil kan ti do na kan senglu te po kan mamo ang chat ania chu tiang che chon tu na po mithar kan mamo chon kan senglu anga kan mamo lo chon kan senglu bel lawang tun din hun kan squad hi kan thatok emema kan nei sa te apo hin ka lim tok le ani ti hin asoi ole kha chin hatun tumatan ni tamai se thlir to te kha channel min ngai lut sak thina
hin chunga lom thuka sei tak meu ani like share le subscribe lo han tan min han lak pui le ta ula thungai nom tak te nen kanin mo chho le zel don nia